Rêveber û ketkarê radyoya Rewanê nivîskar û rewşenbîrê eyan Xelîlê Çaçan di dehê çilê sala 1924 da li Ermenistanê gundê karvansereya navçeya Artikê ji dayîk bûye. Pêşiyên wan ji ber fermana Osmaniyan ji gundê Hesencanoya navçeya Dîgora Qersê koçber bûne hatine li vî gundî cîwar bûne. Nivîskar Tîmurê Xelîlê kurê Xelîlê Çaçan ew rev û bez ji devên mezinên xwe wiha bihîstiye. Malbata me yek ji malbatên ku di navbera salên 1828 û 1829 de di dema şerê Rûs û Tirkan de hatine Qafqasyayê. Gava derbas bûne xwe li çemê Erez xistine. Kal û bavên me dibêjin gava çem derbas kirine, Erez ji xwînê sor bûye. Xelîlê Çaçan ji dû xandina xwe ya seretayî xandina xwe di dibistana partiyê de didomîne. Li vir xandewanekî jîhatî û şoreşgerekî berbiçav e. Ev serfiraziya wî di pêşerojê da yê li ber wî deriyan yeko bide vekirin. Di van salên xandewaniyê da li navçeya Elegezê rêbertiya Komîteya Navendî ya ciwanên navçeyê dike. Xandina xwe li enstitûyê di beşa pedagojiyê da kuta dike. Helbestvan Yücel Aslan bo xebata wî ya ji dû xandinê van agahiyan dide. Xelîlê Çaçan ji berî rêveberiya radyoya Rewanê ji sala 1905 heya sala 1957 li navçeya Araratê di Komîteya Rêveberiya Navçeyê de serokatiya beşa çandê kiriye. Ji pey mirina Stalin, serokê Komara Ermenistanê Sûren Tomasyan bi mezinên Kurdan ra li Rewanê civînekê çê dike. Pêdivî û daxwazên civakê ji wan guhdar dike. Ji dû vê civînê derfet çê dibe ku ji bo civakê hin dezgeh tê navakirin. Ji wan dezgehan ya herî mezin dibin sîwana radyoya Rewanê da vekirina beşa radyoya Kurdî. Di sala 1955 da radyoya Rewanê bi anonsa xwe ya Yerîwan xeber dide guhdarên ezîz. Niha bibîsin deng û behsên teze. Dest bi weşana xwe ya ewlîn dike. Ji destpêkê bi tenê 15 deqeyan mafê weşanê heye. Bi domandina demê ra bi dîplomasiyê ev weşan heya saet û nîvekê jî dirêj dibe û li her çar parçeyên Kurdistanê jî tê guhdarkirin. Ew dengê radyoya Rewanê dema li nava welêt belav dibe wek mizginiya serxabûn û azadiyê tê pêşwazî kirin. Dû salên ewilîn ji sala 1955 heya sala 1957 Casîmê Celîl rêveberiya radyoyê dike. Ji dû wî ji sala 1957 şûnda 24 salan Xelîlê Çaçan bê navber rêveberiya beşa Kurdî ya radyoya Rewanê dike. Nivîskar Eskerê Boyîk xebata radyoya Rewanê bi van gotinan dineqişîne. Komek Kurdên welatparêz bi rêveberiya Xelîl Muradov sekinîne şev û roj dixebitin ku rihê kurdewarî belayê welatê xwe dagirkirî bikin, nehêlin neyarên Kurdan meremê xwe bînine cî. Bi kadroyeke baş, xebateke baş û hilberîner dimeşînin. Bi saya xebata wan sînorên li nav Kurdan radibin. Bi bernameyên xwe yên têr û tijî, coş û
روح ددنه جواکی. لوان سالان لسر اردنگاری ولد زمان کردی قدخیه. لهن جهان به کردی آخافتن به پرایان تی جزا کرن. لهن جهان جی کرد دین گرتن. لآلی سوویت خباتکارین رادیوی گند به گند دیگرن ستران و دستانان برهف دکن. به هزاران ستران به سایا و کدا به همپا جه وندابونی دین خلاص کرن. خلیل چاچان خباتین خوین رادیوی به سینورین کومارا ارمنستان و سینوردار نکریه. لگوری گوتنا نویسکار باخچوی اسکو وی بری خدای کومارین دنیجی. او یک که کرد گرجیستانی دواری چاندا کردی دا پیش کتنه دوی کاری ده که دا خلیل برا پره. او هر دم لما دبو میوان لمالین کردا یک به یک دگریا گوتن او سترانین وان هلددا و برادویا کردی ددا. جدنگین دنگبیجن نمر شروع برو، سیاد شامه، کاراپت خاچو، رشید باسو، احمد مرازی، سوسکا سمو، فاطمه عیسی، کبارا خودو و سدین دنی به هزاران سترانم برهف دکن و بلاو دکن. رادیو روانی رولا کنسرواتوارا دنگبیجی جی لیستیه. دنگبیجان چهف دانه هف و خو پیش تا برنه. به سدان آوازین جدا به جدا کفش کرنه. به سایاوی هر دنگبیجک خواهی شوازکیه. اره دستورک جبو وشانا کردی هاتیه داین. لی سر ناوروکا ستران و برنامه‌یان سانسورک مزنجی هیه. هلبستان فریگ یوسف ده رادیو روانی دا به خلیل چاچان رخبتیه و باله دکشینه سر نازکیا وی کاری و دبیجه خلیل چاچان تور و رنگ ندیدانه بر کلامین کردی و مسئلین گل. اوی نه کتنی او کلام بدنگ دیدانه نویساره لیو ساجی گره دفتر دا برخوندوانا. دما یکارک بکرا خباتچین خود ده حسباند فکر وان ده پرسی ایلام کی فکر پیشنگزانا ادبیاته. ده آرشیو موزیکا کردی یا هری مزن و دولمند بخیر رادیو روانی هاتیه برهف کرن. لگوری هن آگاهیان نیزی 1500 قیدین و هنه. او به تنا سری خوشی خدمتکه پرمزنه. خباتکارین رادیوی جبو وی خدمتی گند بگند مال به مال گریانه. لولو محو، تمو لاو، لاوکی متینی، عمی گوزی، فلیتی قطو، صالحو نوری، هزاران سترانین دنجی سایا وی کده هیش هنه یه هبن. نه به تنی کلام و ستران برهف کرنه و وشاندنه. خباتکارین رادیوی به ارگانیزاسیون خلیل چاچان وک خباتکارین انستیه که وک شورشکارین چانده یا ویژه کردیا دفکی به شب و روش خبتینه. همو برهمین بهیستی قید کرنه و جه مرنه خلاص کرنه. نویسکار وزیر اشوجی به سالان در رادیوی دا خبتیه و درباره کارین دهاتن کرنه و برنامه‌یان دا وحاد بیجه. دا آرشیو رادیوی ده جبلی کلام و سترانان نامه کشگهداروانان دهاتن و قیدن تلفون وانجی پرهف دبون. دا رادیوی ده گلک برنامه دولمند دهاتن دارخستن. برنامه سرهلدان کردا روزنیشا چاندا زمان تیده پینشما ادبیات
خریبین خو دگرم راست هاتن و برانین و فکر گهدارین ما. رادیوی د سالین زور و زحمت دا به وشانین نوچهان گوتوبجین دیروکی چیروک، شان و کلام و سترانان تاغ به تاغ مال به مال وک رول و رستا دبستانی لیستیه کرد به ویوا حاجی باشروش و بیشروژا خو حاجوان جهو چه بیه خلیل چاچان نه بتنی به مالباتی بار رادیوی هلگرتیه هفجیناوی از نیوا رشید به وکرنا رادیوی را دست به کار پیشکشوانی رادیوی کریه ده سال 1955 شونده به ناوبر 27 سالان دنگی وی ل 4 هلاولات ما بلاو بیه گلی ما به زاره وی به شیرین ج خواتاری شیار بیه ایران خبر داده بغاتی چی ساعت 11 دقیقه کیمه گفتن شروع کردنی روز صادری و کمنتی کوي جمعه نویسکار گلسوز اوجه کدا مالباتی جه زیدت که دبیجه زاروان سیدار گلناره و والودجی دگلک پیسین کردی ده لیستنه که او جی رادیویا کردی آماده کرنه. کوره کیوان یه دنه تیمور خلیل جی در رادیویا کردی ده کار کریه. ازنیوا رشید ده 8 آذر سال 1962 ده ده روزنامه ریا تزه ده جبو پیروزکرنا روژا جنین کتکار ین جیهانه بیامکی دوشینه. چقاس روژه پیلت رادیوی ده سر دشت و زوزانان ره گلی و گبوزان ره چیا و بانیان ره به هزاران کیلومتر ره دبرن و دنگ دیکتور و دنگ بیجت ما دگهینه ولات دور و نزیک رادیویا گهدارت ما. دناوا دنگ وان دنگ بیجاندانه او ساجی دنگ قیز و کلفتت کردان کلفتا کرد یا کجبری قید سوویتی ناوا بلنگازی و زلولی دابو ایروژی دولات سوویتی ده آفرینر و رول و رستا خواه دلیزه. ایرو روژا 8 مارده ام چاوا همو جنان را او ساجی امیدک خواه دنگ بیجان را آچغیت خبات دخوازن و دبیجن. در حق عمر می بختوار ده دها کبار و بلند دسترین دوتت کرد. برا دنگ و 4 قلب دنه بلابه. سالین 1960 جبو خلیل چاچان سالین هلبرینرن. جبلی کاروباری رادیوی دقادان نویسکاری داجی که دکم هزنده ده. جبو برهفکاری اوجی لناف گل دگره. ده انجامی دا 6 پرتوکین گرانبوها دا آفرینه که جوان هنک جدو خاطر خواستناوی هاتنه وشاندن. کلامین جماعتا کردان، دستانین زنبیل فروش و مهمه و عیشه، قصین جماعته، کرتا چیروکن بناوین موری نانه و بن منقطیه و جواهیرین کردی. جبلی وان سدان جی گوتار نویسیه. نویسکار حجی جندی کدو برهمین خلیل چاچان بکرد وها پیناسد که. خلیل چاچان لدو خواه جبو گل 1800 ستران 40 پیس 5 پرتوک و بدهان گوتار هشتن. کره خلیل چاچان و ازنیوا رشید نویسکار و روزنامه‌وان تیمور خلیل جی وک کدا دیو باوی خو دناو لبو تفگری ده. ده روزنامه ریا تزه ده دست به خباتید که به سایا وی و هوگرین وی روزنامه ریا تزه ده دیروکا روزنامه‌وانی کردی ده روزنامه هری عمر دریجه
نویسکار تیمور خلیل به همان آوایی لباخچه ویژه کردی دهان پرتوک زیده کرنه. بیورا خلیل چاچان یا دیروکی یا ریوبرتیا رادیو روانه مخابن جدو 24 سالان ده 13 مجدارا سال 1981 دا چاغکی پرزو ده 57 سال یوی دا به خاطر خواستنا به وقت انجام ده به. هلبستان مدوی علی به بیهستنا و خبر رش جه آسیا ناوین به و چارینه خاطر جه خلیل چاچان دخوازه. دب خاطر ته لاوی کردای قنجو دلال ته سفر اوخه خلاص نکری گهشتی لمال زو درنگ امی بتره ببن هوال برا کوری گورا تجی جیتره ببه بلگیه برپال. خلیل چاچان لگنده جه دایک پیه لقروانساره دسپیرن آخی لرخوی والا دهیلن دی ایلونا سالا 2000 دا هوالو هفجیناوی از نیو رشید لکیلکاوی دکوه خوا ابدی.